Igitondo cyiza kuri mwese inshuti za Kabara TV1 abadukurikira muri iki gitondo aho muri hose tubifurije amahoro n'umunsi mwiza biva ku Mana Nyagasani. Ni kuri uyu wa gatanu tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Ni buri musha kuri channel yacu, turakwibutsa gukanda kuri subscribe kugira ngo ujye ubona ibyo tubategurira. Ngiye mugiye kubana nitwa Nkomezi James. Iyi ni Kabara TV1. Rero tudatinze reka tubagezeho bimwe mu bikubiye mu itangazo MRDP twirwaneho yarayisoye ku munsi w'ejo kuwa kane tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Ni nyuma yaho akarere k'imisozi miremire ya Minembwe gakomeje kugira umutekano muke biturutse ku bitero leta ya Kinshasa ndetse n'abo bafatanyije ari bo gihugu cy'u Burundi ndetse n'indi mitwe yose yitwaje intwaro irimo Wazalendo, FDLR ndetse n'indi guturuka hanze irimo abamercenaires bakomeje kugaba ku mihana itandukanye cyane harimo Gakenke, Irundu, Karingi ndetse na Bidegu ho mu karere ka Haut Plateau mu misozi miremire ya Minembwe. Muri iryo tangazo rero Minembwe tariki ya 11 kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 umutwe wa MRDP twirwaneho wasohoye itangazo ryamagana ibitero bikomeje kugabwa ku baturage b'abasivile batuye mu duce twa Minembwe, Mikenke mu misozi miremire ya Fizi, Itonge na Uvira. Uyu mutwe uvuga ko ibyo bitero biri mu rwego rw'ubukangurambaga bumaze imyaka hafi 9 bukorwa n'ihuriro rigizwe na FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi, imitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR, rikaba ryibasira abanyamurenge bamwe mu biganje mu bwoko butuye muri kariya karere. MRDP twirwaneho ivuga ko inshuro nyinshi yagiye imenyesha ubuyobozi bw'igihugu, abafatanya bikorwa bo mu karere ndetse n'umuryango mpuzamahanga ku bijyanye no kwiyongera ku bikorwa bya gisirikare byibasira abaturage b'abanyamurenge. Icyakora ngo nta kigeze gikorwa kugira ngo ibyo bikorwa bihagarare. Ibintu byatumye hakomeza kugaragara ubwicanyi, kwimurwa ku gahato kw'abaturage bakomeza guhunga mu turere batuyemo, hakomeza kuba ihohoterwa rishingiye ku gitsina, gufata abantu bugwate cyangwa se matekwa, gusahura no gusenya imitungo y'abaturage ndetse no kwiyongera kw'ibibazo by'ubutabazi. Kuko iri tangazo ribivuga mu byumweru bishize imidugudu irimo Irundu, Gakenke, Karingi na Bidegu yibasiwe n'ibitero bikomeye byo ku butaka no mu kirere hakoreshejwe amadrone cyangwa se indege zidafite abapilote, bikaba byarateje impfu ndetse no gukomereka kw'abaturage benshi, bikaba byarateye ndetse n'ihahamuka mu baturage, binasiga benshi bahunze ingo zabo cyangwa amazu yabo. Ku kibazo cya Mikenke MRDP twirwaneho ivuga ko ako gace kahoze ari inkambi y'impunzi yarindwaga na MONUSCO, ariko kuri ubu kakaba karahinduwe ibirindiro bya gisirikare bikoreshwa n'ingabo za FARDC n'abafatanyije. Uyu mutwe kandi uvuga ko Mikenke ariho hategurirwa ibikorwa bya gisirikare bigabwa ku mihana y'abanyamurenge yo mu misozi miremire. Iri tangazo kandi rivuga ko ihindurwa ry'iyo nkambi rikagirwa ikigo cya gisirikare n'ibikoresho by'urugamba byatumye hafungwa inzira nyamukuru yagezaga ibiribwa, imiti n'ubutabazi bw'ibanze muri Minembwe. Ibintu byashize abaturage mu bibazo bikomeye by'ubuzima n'imibereho y'abaturage. MRDP twirwaneho kandi yanateye utwatsi ibirego bya FARDC bivuga ko Minembwe icumbikiye abarwanyi b'abarundi bo mu mutwe wa Red Tabara. Aha ni mu gihe leta ya Kongo ikomeje kwandika amatangazo ivuga yuko MRDP twirwaneho, M23 ndetse na AFC muri rusange yabikorana na Red Tabara. Uyu mutwe uvuga ko ibyo birego nta shingiro bifite kandi ko bigamije guhisha ibikorwa by'ihohoterwa n'ibyaha by'intambara bivugwa ko bikorwa ku baturage b'abanyamurenge. Hanyuma rero MRDP twirwaneho igasaba isoza muri iri tangazo ibi bikurikira: twirwaneho yamaganye uruhare ivuga ko leta y'u Burundi ifite mu bikorwa byibasira abanyamurenge, isaba ko ingabo z'u Burundi ziva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yahakanye kandi ubufatanye ubwo ari bwo bwose n'imitwe yitwaje intwaro yo mu mahanga. Yasabye ko hajyaho iperereza mpuzamahanga ryigenga ku ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu rikorerwa abanyamurenge ndetse n'andi moko muri ako karere. Yasabye ko ababigizemo uruhare bose harimo abayobozi n'abagabo b'ingabo birebwa n'ibi birego babiryozwa hakurikijwe amategeko mpuzamahanga.
MRDP twirwaneho yongeye gushimangira ko yiyemeje gukomeza kurinda abaturage cyane cyane binyuze mu gufungura no kurinda inzira zifasha ubutabazi kugera ku bakeneye ubufasha. Yanatangaje ko izakomeza guhangana n'ibitero byose ivuga ko bigamije kwibasira abaturage b'Abanyamulenge. Iri tangazo kandi ryashyizweho umukono na Colonel Kamasa Ndakize Welcome, umuvugizi wa MRDP twirwaneho ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Bikorerwa mu Minembwe aho ni muri Haut Plateau. Ngiye mwari kumwe na Nkomezi James Dodo. Iyi ni Kabara TV 1, twe turakagaruka. Ciao ciao.